Ti surat ngayon tay ikan biyag ita, kat naggapoy ti pagayam tayo ani Mila, ti probinsya ti La Union. Saan ko apakasaritaan, ti salaysay ko kada kayo. Ludikat, pakasaritaan, ti pagayam ko ani Arlene. Linuko ti kaayan-ayat na, nagpas ngay nga ro dabalasang ti gayam ko, kat dayta ti kinagura, ti inana. Bueno gagayim, hintay denggan ti panakay-drama ti impatulod ni Mila apakasaritaan ti gayem na. Ay, na anak ko. Ay, ano ti pagsangitan? Nagdede ka mo to. Hoy, Arlene! Hitaman na anak mo! Makarangram di pa nagsangit na! Ano, gusto na. Mabit lang ta isa natin. O sige, maturog kan anak ko. Maturog kan. Ay na, makaturturog matlagayam. Aday ka, naturugan. Una yun ti anak ko aya. Kaya't nalagayam ti paisala. Ay ayatag ni Arlene Mila. No, edi kumapaya nagaramakkan ko na, siguro. Saan nga grigriga ta kasita? Maasyanak nga rod iti gayim ko. Saan nagtangtanggad? Takasanumot ngamin. Kagura ti inana. Di na kaya tatulungan ni Arlene. Iso aday chay. Iso taglaba iti lampin ti anak na. Iso pa yun ti aginaw kung agluto iti balayda. Idin tutawan pa may sabulan ti anak na. Anya? Sa bagay, no dawayak, mapan ko'y labaan ti gayim ko. Ala, pangasim Mila. Tulungan ti gayem mo, kaasimat. Una, tulungak laptan ni Arlene. Nakaturugan ti anak ko. Ay, kasta unay manen apok ni nanang itay iti agsang sangit ti anak ko. Ay, anyamot din ti kastoy kasasaad ko dito balay. Sa bagay, nagbasulak. Iso akaguran ak unay ni nanang. Diyos ko, pakawanan nak na nagbasulak. Nagpasngayak abalasang, kat tinalikodan nak ti kayan ayat ko, idinamuan na masikuga. Diyos ko, tulungan nak ko ma. Tapno mapadakkel ko ti anak ko, anasayaan. Pangipanam ka dagita daya para ginatgatang mo anak ka. At dapay gatas ti baby. Apay dagita? Mapan ko itad ka ni Mila, tatang. Ipan na iti balay da Arlene. Arlene? Masyanak kan ni Arlene. Kan anak na pa lang. Aglablaban. Isong ingatanga kiti daya para di anak na. Tapno saanan nga aglabay ti lampin. Nay, anya ti kayat mo ang sawan anak ka. Kuha, tatang. Apay, aging gakadi ita ket agayat ka kini Arlene. Uwan, tatang. Nga oray adan anak na? Uwan, tatang. Sana napunas ti panagayat ko kenkwana. Adapay kit di itan ti panagayat ko kenkwana, ha? Nang rona tamarigregatan. Wala. Saan adakas anak ko? Saan aparitan, tatang? Apay kumangay. Ala, no lagi na ita gustong tunarlin kan ka. Ikalay sabaw. Ate Arlene, ginulpi ni Rafael ti diaper. Talo ang nagdadakil asupot day ti diaper. Kundo adadakil alata ti gatas ti ubing. Itadnakin ka. Anya? Nagasat ka. Tada na singpot a tao ang mga asi. Ni, apay nga ikan nakiti kakasta ni Rafael. Amumot nga idi pay laeng kat agayat kan ka ni Rafael. Day talaeng tamabain amang ibaga itayat na kan ka.
Anya? Nasingpot ni Rafael. Kung talaga asikatay ayatin na aging gaita. Ay ayatin nakalata nga uray kasta tinagbanagam. Mila? No kumata iso tinayat mo. Di saan ka kumana kakaasi ita? Saan ka nga agrigrigat? Kung may isa, at dapat trabaho na. Natalgad ti trabaho na. Agpanunot ka anaimbag, friend. No agdaton kan ka, sungbata mon. Total, napudnukan ka ni Rafael. Awan mabalin talakay, no ni Arlene ti kayat ni Rafael. Uwan mat, mas tawak nga may, ta di na inaram iday. Di iso ko mati, amati anak ni Arlene. Sa bagay, nasimpot mat ni Arlene nga anak. Nagagat pa'y day chay. Isu na laeng ta di na naituloy ti panagadal na. Kaputa isuma ti pagtrabaho ni nanang na para iti pagbiagda. Nulakit ta kayat ti anak ta. Tulungan tayo da, bakit? Una, kasta taramidin ta. Kaasimat ni Arlene. Sapay ko maata kayat na ti anak ta. Ta di kat aglidliday itaw ti anak ta. Sapay kumaalakay. Awan ti mabalinta no awan panagayat na iti anak ta. Saan mat amabalain nga ipilit day taken kwa na. Ngaw talaga adina kayat ti anak ta. Nakaturog kayam ti anak mo, Arlene. Wen, Rafael. Apay nga addaman ng dakkel abag nga awit mo. Daya pa kan gatas ti anak mo. Kan makmakan aparakan ka. Rafael, saan arumbang day tingar aramidang? Mababae na kunay kan. May salang ti kayat asawan day tingar aramida, Carlin. Ay ayatin ka. Rafael. Nolino ko na ka tinakailaw na mga lalaki. Litupak day ta. Nulakit tasong batang tayat ko. Nakasagana ak amang ikalay sakin ka. Nga uray, adan anak ko. Ipatid ko ti anak mo. Ibilang ko kaspud no anagtaod kanya. Arlene, Jack ipilit ti bagikkan ka. Ngam nusong batang naklakit ti. Ipanamnamak, saan kantong agbabawi? Apay akanayon nga umay day di Rafael dito balay Arlene. Apay agpasikog kamat kuana. Nanang, Di ka pala nagnakam itim mo na alalaki? Itagsapol ka manan iti sa bale? Ha? Di ka man kundi sangit dita, salbag ka. Hoy Arlene, marigrigatan ako na mangisaksakat iti panagbiag ka. Isuadi mo na yunan ti kinarigat ka! Rafael, talaga ka di nga ay ayatan na. Saan ka mang lukloko, Arlene? Nakasagana ak amang ikalay sakin ka. Ti anak ko, maaklon mo ka di. Imbagak daytan, saan ka di? Saan kanto nga tang agbabawi no bilang tagasawa tanto? Saan to apulos? Sige, aklunan kan, Rafael. Ha? Kat sapay la kuma. Ta saan nakto alokwan. Anya? Inaklon mo ni Rafael nga oray di mo ay ayatan? Wen Mila, takayat kong ti pumanaw diti balay. Kanayo na kami na masayir iti panagsarsarita ni nanang. Anya? Kasla inaramat mo lang ni Rafael Iso ti nagkamangam tapno maliklikam ti panang paspasakit ti inamken ka. Wen Mila, Ngam, saan kan tungatang agbabawi? saan ko nga ay ayatan ni Rafael? Ngam awan ti sabali a pagkamangak ita. Iso asinong bata kuhan. Yala. Sapay la kumangarod ta nasaya at to ti pagbanagan daytoy ngar aramidam. Sapay kuma Arlene.
Arlene, at dati anak mo ka ni Nanang. Maay-ayatan ni Nanang iti anak mo. Wen nga rod, Rafael. Ato'y mo ti regalo kada kayo. Kablaawang kayo ti panagkalay sayo, ah. Ay na, agyaman kami nila. Agyaman kami. Ne, Rafael, di mo baybay ang tigayim ko, ah. Arlene? Ha? Ha? Jerry? Anya ti araramidam dito eh. Imayak, to may kasubyan. Ngam, nakikalay sa kamat gayaman. Anya? Naladawak. Sayang. Excuse me, Arlene. Sige, in kayo agsarita ito unag. Saan adito ti pagsaritaan niyo? Sige, Rafael. Idi na amwam ama si Kugak. Pinanawan na kon. Saan ka apulos ang nagpakpakita? Katita, umay na kami sublian, iti anak ko. Arlene, pakawanan na kuma. Ngam, pinanawan nagtinang isukatakkan ka. Awan kamin. Isuasublan ka. Tadatayo ko matagdidan na. Nagpuskol ti rupang nga umay pala agpakita dito, Jerry. Saan ka kasapulan? Iso apumanaw ka na. Saan ka kumaamang riribok dito eh? Saan nagmatamang riribok? Saan kan apagan ano? Nakikalay sa akon, Jerry. Iso apumanaw kan. Kasanong ta anak ta? Apay, napatagkadikan ka ti anak ta. Panagkunag kat saan? Gaputa tinalikodam. Ha? Adda ni Rafael asidadaan amang ipatagkan ko na. Saan nga irresponsable akaskan ka? Isa pumanaw kan. Kat saan kan nga agpakpakita pa eh. Rafael, pasensya ka na. Diyak minam na mga agpakita ni Jerry nga ama ti anak ko. Awan parikot iti dayta, Arlene. Awan pa inday dya, Jerry. At dapay laro pa nang agpakita kanya. Bayamon, sa nabalik ta awan mo't maaramidan na, nagkalay sa ta. Amok, iso palaing tayo ayata maging gayta. Oh, Amok day ta. Ngam, nakasagana ak nga agura iti panagayat mo kanya. Rafael. Asawa ka, Arlene. Ngam, di ka mabalin na pilitin nga ayatin na. No talagang awan ti mariknam a panagayat kanya. Abalayan, umay kaikan iti apit mi anat nateng. Anda pa'y prutas, umay ka man paramalan. Ko, nakababain mo't abalayan. Anya nga iti pagbainam. Ape adi ka mo't sumarsarong kardi tabalay. Nakaay-ayat ti apukom abalayan. Ay na. Maay-ayatan kami iti asawa. Amok, di mo maipatag ti apukom. Kastamutan ti anak mo. Kaputa nagbasol idikan ka. Ngamlipatam kuman tinapalabas abalayan. Saan na bale? Taadan asawa ti anak mo. Kat saan mimat ida abaybayan? Kinapudno na. Mababaina kada kayo abalayan. Gaputa, naaklon nyo ti anak ko. Nga oray nagpas ngay abalasag. E dinto ta siya kat pinaspasakitak ti anak ko. Kas iti kinunak, lipatan tayon tinapalabas abalayan. Sabali ide, sabali ita. Kat naragragsak matlaang no sumarungkar ka ijay balay. Oray isag paminsan laang. Umay mo mat sarungkaran ati apukom. Kumusta ka ni Tisidong ti asawam, Arlene? Nasayaat mo't. Kan saan ang narigat nga ayatin ni Rafael? Gaputan na singpot mila. Saan ka nagbabawi ang nakikalay sa kankwana? Nasayaat mo't nga rod no kasta. Isu nga awan itan ti parikot mo. Awan. Iso asik ka. Makiasawa ka matan. Ay, wala. Inton adamay lawan. Ah? Kablaawang ka, friend. Mayat ti biyag mo ita. Ada na talgad at trabaho ni Rafael. Kan ipat patagda ka pa'y, dagiti katugangam. Wan mila,
ket pagyamanak unay dayta iti Diyos. Naragsak ti ending ti pakasaritaan ti gayem ko, Mr. Lonely. Awan matem ti damag ko kani Jerry, ti sigod akaayan-ayat ni Arlene, wano ama ti anak na. Ita naragsak da Rafael ken Arlene, agpimpin na tegda. Ti surat ngayon tay ikan biyagita kat naggapo ka ni Vilma, ti Isabela. Kamusta kay amin kita, Isabela? Kasto ti surat ni Vilma, Dear Mr. Lonely, kayat ko apay drama ti pakasaritaan ti Lola nilakay ko, iso ni Lola Dominga. Kayat ko amin nagbaling nga adal da ito'y, karag ti saan managraem, iti nataanganan. Bueno kagayan, intay denggan ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni Vilma. Misbo ka man ditang dongret up! Oh, ay Diyos ko. Ay, kita ang matiraan ni Dalikoni kang nilola na Mabitlaan tayo nakitayanda. Ay ako. Ay Diyos ko. Nagranggas at talaga ni Connie. Nagranggas ka matan ko ni. Apay ay akanayon nakabyangan, Uncle. Gaputa inak dayta dos-dosaan. Saan ka man akong didilaw? Tasyak ti kabalay na? Ngem maditer arabidon kininanang. Hoy, Uncle Jonas. Siyak ti mangpakbakan ken ni Lola. Siyak amin. Tasyak ti abdaan. Nagalasen ti ugalim. Angkel ko nampay metla kanyak, no kasta metla abas-bastusen nak. Saan ka ngamin akong didilaw ta damot na akam ko? Anya nga rod dayta nga aramidon kininanang. Panangisoro dayta. Anya? Kasta aya ti mangisuro iti maysa aduduuganin abakat? Napigsapay dayta. Anya ti kahit masawan? Napigsa nga agidtor iti panang parparigat kan panang rangranggas mo kan kuana? Kasta ka di, kuning? Natangsit. Wan nga Rod. Nangagkuti pa nagsungsungbat na kan ka. Kaslay sunti anti kat sikan ti kaanakan. Nagturay, tadda kwartana. Oreda kwartana. Saan na kumamot amal tratun je bakit ta kaasimat. Dayta nga rod, ti ikurkurihir ko ginkwana. Nga magkalintagan. Lumaban. Angkel na kapay. Bayamon. Jak kayat amalabsan na ti mangbastos kanyak. Tamangan no masulisog amang kabil ginkwana nga oray ka anakak. Kan oray no babae. Saan mo dangdang ni Vilma? Bagbaga amlaang. Amang pay abagbaga kan kasarsarita kiti nasayaat. Ngem maluksawa kiti panagsungsungpat na. Nagkarito mat dayta ka anakam. At dangamin kwartana, iso akasta. Saan na yan nakakaasi damot idi? Talagamat. Ngem nagabrog namin. Kan nakiasawa iti apagbiit iti Koreano. Saan nagawid. Ngem saan na nagsubli iti nakaornong. Kat daytan ti pagtangsit na. Banag akarimun ti Diyos ti kastang aramid. Kaslawan ti panagbutog na iti Diyos. Tama iturod na aranggasan ti mismo alula na. Naulpit. Anak, ingkaman kitaan ni Lola. Mama? Kitaan ni Lola. Ang mga no nagpadanumanan iti nagtugawan na. Paka nagpay ka di? Saanan? Ang mga numabisin. Saan mo apakanan? Ang mga numatay iti bisin, mama. Nanganon, idirabi eh. Itangay, mama. Alas 12 dyan iti malam. Nagrugit to manan. Sapay nakabangbagsit. Kasimot, mama. Siya kon ati mang dalos. Anya? Ni matatang tumawag iti cellphone. Sumbatan. Hello, Tang. Kumusta kayo, Dita Isabela? Nasayaat mo, Tang. Kumusta kayo mo't nga dito bagyo? Nasaya at mayt. Hingay nanang, nasalunat ka dilata. Kwa, Tang. Apay, nagsakit. Saan mat, Tatang? Apay nga ro, nakaslag tukyat kang agsaw. Nagsarimadong ka nga may. Nasaya, Tatang.
Awagan yun to ni Kuni. Taadaak namin dito ilaon yon. Sige nga Lord Jonas. Kitaan nyo ba't kitaan ni Nanang? Uwantang. Sige, tawagak man nga Lord ni Kunay. Uwantatang. Apay ning bagang adda ka ijay laon yun kat adda ka mo't dito Isabela. Saan pa'y nga itatipan ng ibagak kinitatang? No siya klati masurot. Nasaysaya at mutlaang no itan tapno masigod ti amin. Agtiksak pa'y kinitatang inton madamdama. Amok na kanya tinagsaritaan da kini Kuni. Itikas ta. Amok mat tar aramidag. Nag-text ka ba? Isong imawagak manayin. Kaya't ko lamang muan no anya mo tinbagan ni Kuni akasasad ni Lola tatang. Nasalun at kalumay. Pakpakanin na kano iti husto. Kaya nasayat mo iti panakataripato na. Kasta ka ditang? Sige. Anusan nyo pala pagtitinulungan nga si Kaswan dita ta adu pa iti iring Pasko diti Bagyo. Parparigatan man ni Connie ti Lola da. Si Rito di tatawa. Ay, sus! Ay, sus! Impungot na, kalpasan na, intugtog na. Nagbastos matdaytan nga po. Saguray ka man taglibas at mamasidag iti ang pirti diding da simento. Uray, tadda kanyak ti cellphone. Sige ba? Dito ayan tibak kala kayo. Aglingadak dito. I-video tar aramidam na kinilola. Ay, Diyos ko. Ay na. Diya akong naurusok abuyabuyaan. Uray na makapulukak. Kung sumakit pa yung tibarukong ko amang kitkita iti panang dusdusan na ito. Ay, una yan. Sa anak amapan makisarita kan ko na. Rumuarak matlaeng. Papanam nga rod. I-report ko kadagiti pan nakabagiti lintag. Awan mo't ati denggen na asaok. Makiapa mo't lakanyak. Nusak amis mo timang bagbaga. Nasaya at day ta na panunot mo, Jonas. Kalpasan na. Mapanak pa iti Department of Social Welfare. Tayo man ko ti panangulpit da iti bakat. Paibalod ko ti anak ti jablo a babae. Makarungrung ti aramidon day tabakat. Tuk-tuk-tukan naman ang tididing. Aguray ka man. Ibaot ko kan katikayo apang tuk-tuk-tuk mo itididing. Apay di ka maumamang tuk-tuk-tuk itididing, ha? Mabisinak ngamin. Gunggunang! Di ba kang kakanan? Mabisina. Walwon kang tupat makitam! At... Talagamang buisit day tabakat. Aguray ka man. Muman day ta kayo. Tapnagtalnakan. Kasi taramida kan ka. Anay ko! Anay! Wanan ka itibain. Makarungrung ka. Bakit ka? Anay ko. Awan! Ano yung awan? Nangag ko, ti panang baot mo. Kanangag ko, ti panagalay na. Kat na nagsuker? Parigatin naklangaro din ang mga asikasukin ko na. Iwara na pa'y tirugit na nagbabansit. Ay talakit din, ti pangikastaam ka ni Lolam. Da kayong ti mga asikasukin ko na. Tapno mapadasan nyo at agrigat. Talaga tangsit ka, Kule. Awan utang mo na yung baganakan. Tapno amom, kasta unay panang taripato ni nanangkin ka, edi maladaga ka pailaeng. Aging ga edi nagbalasitan ka. Dinungdungo na ka. Itakas pati isubad mo. Kaluksaw kan kadurman mo. Ginamgamununan tupay edi tirugit mo edi basit ka. Saan nakaapulos akin ariyag? Nakam ko ayat ipanang taripato na kanya? Imbagak ayat taripatuan na? Tangsit ka talaga. Tinartaripato na ka, tamasyan ka. Impatig na ka. Dak matimbaga taripatuan na? Nubinay anak ka, awan ka kumaitan. Di binay anak na takuman anatay! Anak ko! Katao, mabitlan! Maamuak lang na pinarparigat mo ikalabos si Kakone. Agsagana ka! Kelat da iti asasangpet yo tatang.
Nagparit na siguro kanyak ti panangrangranggas ni Connie kaninanang. Ha? Nasangpetak akab kabilan na. Naulpit at talaga ni Kuni tatang. Ay, wen gayam. Adda di tabalay dagiti taga DSWD. Kan pan nakabagi tilintag. Kasta ka tay? Wen tatang. Tanapan kun inyo man kadakwada. Saan nga minadungag ni Kuni iti pamagbagak? Labanan nak. Wan nga raw. Talaga tangsit. Ngam, agpulumat nga taitan. At dapay imay at taga-media, nakasarita dan ni Connie. Nasaya at mat. Kinasarita pa yung dagiti taga-social welfare. Nasaya at unay. Barang makaamirisan. Ngam saan nalata maikat ti kinatangsit na. Anyaya at inaramid na. Agasam, tinangsitan na di lalaki at taga-media. Anya? Mangibabay na talaga. Kastamat, akinarit na di social worker. Anya lang yung tikunada iti kasta kinatangsit na. At least, ang muda at angsit. Nakapapati arangranggasan na di bakit. Tamadlaw talaga ti kinatangsit na. Di da pala innala, tapno pa ibalod dan. Dumteng to dayta. Sa bagay, agdalan pa iti proseso. Ngam ti kayat ko, kat mabalod din, tapno gunggunana. Amom, madlaw ang masurun di taga-media. Tawan pa'y pagdiswan na sa uda. Isungarod nga inyo man kon kadagiti masiknan. Tano siya klaang, awan pagmamaayan na. Ang mga numakabil ko pa'y. Talagang awan serbina Media, kada social worker, kanda duma pa'y nga dasaad na tattao kat labanan na. Si kantulakid din. Angkel na kapay kat labanan na kapay. Isungarod asaan arumbeng akaasyan tikas kunkwana. Numabalin na kumaabitayan da dagiti mangparigat iti babagit kinlalakay kat ipabitay kaon. Oray kuma, no napadas na nga isukat inruruman ni Lola. Saan matadungo timburay ni Lola kankwana? Kat dayta tinasakit. Dinundungo da. Ngam inruruman na ti tao anang dungdungo kankwana. Iso ang mabalod ko man. Agkalintagan kapaylaeng kadagiti masiknan. Nagpuskol ti ropam. Inaramid ko lang ti maiparbang. May parbeng ka di nga irurumen mo ti awan gaway na anataingan. Mangbannog day abakot. Kaya't mo akas tanto ti aramidon day ta anak mo. Intun awanan ti gaway mo kas may sa anataingan. Da kayo man ti pagsaludsudak, no kayat yun to akas ta ti mapasamak kada kayo? Bastos ka talaga. Sika ti pagdamdamagak nga miyalati mo kanyak. Dakis kayo, tapag tutulungan dak. Rompay laeng adilawan kan lapdan da kay tindakas nga aramid mo. Saan da ka pagtutulungan? Amom tagsaw ngam di mo amo tabagin. Pag may sa kan tupay, kat nagkarit ka. Sika ngagmay sa ti mangiruruman kada kami amin. Awan pa serbim at inartarakan da. Manipo dita, da kayong timang dalos iti amin na. Day talaga yam. Ado kami ang mga ramid iti dayta. Pakaragsakan mi nga si Kaswain. Sana kaskin ka. Sigamot, Auntie Vilma. Sipsip ka. Anya man ang tibasol ko ken ka, Connie. Apay, alablabanan na, kat saan ka matabibiyangan di taon nagtipagtalngam? Awan matimbagbagag. Kas kalasina nang ipakpakita iti tinaka mo a video. Awan ti tinaktakaw ko a video. Agda! Ulbud ka talaga! Awan ti tinakaw ko, ta saan nakakaskan ka. Inlibas ko lang in video ti panangrangrangas mo kini Lola ta kaasimat. Saan ko na may rusok ti kinaranggas mo kankwana? Anya namin di pa kasiksikuram? Gaputasim kan ti asik ije bakit. Nga uray jak kapkapin ano? Manakibiyang ka ngamin! Jak amukan ka bastos. Awan ba mo iti amin na tao? Sikati bastos ta manakibiyang ka! Tungtaan kan tupay! Pagasama! Oh, maruang ka na! Kaya atay ko! Andi lang panagal! Anday ko! Jak ibat ang tibok mo! Hindi lang! Isugal-sugal! Gusto na nga ko niya. Uy, asino kalitang. Apay siya kanawaan niyo! Day pamanagal niyo tayo muna nagprovokal! Sana po na day tatatang. Sige pa. Agawid kan di tabalayaw. Kat si kamat tangsik, pumanaw kan. Inkan ni balaya pinatakder mo.
Kabalay mo't ni Nanang dahiti pagnanadan nyo nga gina. Kat ita, ta si bibiyag pa'y ni Nanang. Tulungan ti abogado na, tapno awan ti may patawid kan ka. Kasano nga ibagam nga awan kat nalpasan? Naibagbaga na day ta kanyak idin? Agtalnakan, kaawanan tinamnamaam ka ni Nanang. Malaksid iti dayta. Mabalod ka pa yan. Gapaw iti agdadata pa ng maltratom iti may sa anakapsuten abakal. Timulong ti social welfare kada lakay ko ken katugangak amang darum ken ni Connie iti adu a pamarigat ken panangranggas na iti lolada. Ken pinapanawdan iti balay iti baket. Sapay kuma ta ipatigmet dagiti anak ken apo ti lolada. Ket asikaswenda asipupudno. Saan dak matuladen ti kinaranggas di Connie.